Twongeye kwishima kubana namwe hano kuri Cukumbura Ukuri TV. Tubahaye ikaze mu makuru y'umugoroba. Uko byifashe hano kuri uyu mugoroba nuko ibintu bikomeje kuba bibi. Mbanje gusuhuza abakunzi ba televiziyo bari ku migabane itandukanye bifuje kubana natwe hano kuri Cukumbura Ukuri TV. Imana y'amahoro ibahumugisha kandi ibyiza by'Imana bitembere ku buzima bwanyu, ndetse abari mu bihugu by'u Burayi, ndetse muri Afrika, ndetse mu bihugu by'u Burundi, Rwanda, Congo, Tanzania, hose Zambia, hose ibihugu byose, Ubugande, byose bigize Afrika, muhabwa umugisha. Rero nkuko tumenyeranye hano ku kibuga cy'imirwano, muri kumwe na Pasiteri Habimana Joel, umuyobozi w'itorero Imbaraga z'Imana Sowari rikorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Nababwiye ko rumaze iminsi rifunze, ariko tubagezaho amakuru atandukanye ku biri kubera ku butaka bwa Congo, hariya ku kibuga cy'imirwano, hariya hagati y'imiripuko ya M23 ndetse na FARDC, hakazamo n'abafasha FARDC, ingabo z'u Burundi, ndetse na Wazalendo na FARDC n'ibindi bihugu bya Angola, Zambia, byose babiri aho ngaho. Inama rero amakuru mbazaniye ni inama imaze gusozwa, imaze kwigamwa iki nuko ingabo nyinshi zamaze kugera hariya Runingu, ndetse zamaze kwataka, zamaze kugaba ibitero hariya Kamanyura. Nuko inama nta kindi yavugaga, bwari ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye yageneraga ingabo ziwe ziri mu butumwa bw'amahoro hariya muri Congo, kugarura amahoro. Biyemeje ko bagiye gukaza ibitero karahabutaka, kandi nta gushyiraho agahenge, nta no kugira ngo ibitero bise nk'ibigabanuka, ni ibitero simusiga. Nuko rero ingabo nyinshi cyane zamaze kurungwa Runingu, ndetse n'izindi zamaze hariya mu kibaya cya Rusizi. Intambara igiye kuba intambara, kuko Kamanyura bagiye kuyigabaho ibitero. Ni ibintu biri official bigaragara, kuko ingabo z'u Burundi zamaze kwambarira, ndetse na FARDC yamaze kwambarira, ndetse na Wazalendo. Nuko hari amakamyo yagiye avana Wazalendo misozi abaganisha hariya kuri foro y'urugamba hariya muri Kamanyura. Ni ibintu bizwi, ariko bakoze streak ivuga ko ngo ari ukubakura mu mijyi ntibabona ahantu bari, ariko bose birunze hariya herekeje Kamanyura. Rero abantu bahari bari kuvuga ati babitangaza amakuru ukameze, kuko ingabo z'u Burundi ziyemeje gutera bidasubirwa inyuma, igitero karahabutaka kuri Kamanyura. Rero ibyo inama irimo hariya Uvira bigagaho, abakunzi bacu bigaga ku buryo Uvira, hariya muri Uvira abasirikare bakomakomeye ba Wazalendo, ba FENIDEB, ingabo z'u Burundi, mbese n'abacanshuro, bose bavuze ko bemeranyije ko nta guruhuka ku bitero, bagomba gutera ibitero bikaze kandi mu bice byose, kandi kugaba ibitero karahabutaka hariya ku butaka bwa Congo. Nta no kongera kuvuga ati hari igihugu cyahamagaye Gisegeti kiramubwira ngo bongere basubukura ibiganiro. Gisegeti arabyanga, aravuga ati ngewe ndi guhangana na Ebola, ngahangana na M23, ntabwo nongera kwicarana na M23. Icyo gihugu cyari cyahamagaye tena, ni igihugu cya Gatari cyari cyahamagaye Gisegeti ngo bongere bicare, ngo bajye ku meza. Ariko Gisegeti yavuze ati ntabwo nongera gusubira muri Gatari, ntabwo nongera kujya mu Busuwisi, namaze kurambirwa, imyanzuro ivayo nta kintu itanga habe na kimwe. Gisegeti yamaze gusezerera kujya mu manama ya hato na hato, ahubwo we Ndayishimiye biyemeje gukaza ibitero karahabutaka, ku butaka ndetse no mu kirere. Ntabwo bizongera guhagarara ngo n'umunsi n'umwe. Bandikiye amahanga babwira kuko imyanzuro bafashe, bababwira kuko barekura ibice, bakabyanga habe na katoya, banze kurekura. Biyemeje kugaba ibitero karahabutaka ku butaka bugizwe na M23, bakabwisubiza
ku ngufu, ku nabi, ku isasu, ku rupfu, baratanga ibiguzi by'amaraso kugira ngo basubirane ubutaka hariya. M23 iyoboye ko abasirikare biyemeje ko bagiye gutanga ikiguzi cy'amaraso kizaba ikibihe byose, ku buryo buriya butaka babwisubiza bira ingini yote. Ibi bisobanura ngo abari bazi ko hazongera kuba ibintu by'inama, Gisegeti yabikaragira avuga ati hoya, nta mwanya mfite kwirirwa idoha, kwirirwa mu Busuwisi. Gisegeti yamaze kwanga iyo telefone yari imuhamagaye yo muri Qatar. Andi makuru atugeraho akanya muri operasiyo zihuse cyane ni Rumangabo saa 2 za mu gitondo. Aya makuru nayo banze kuyavugaho, ariko angezeho mu kanya. Nuko Rumangabo aho haberaga imyidagaduro y'abamaze kuba bari mu gisirikare, bari mu myitozo, hari Rumangabo cyari igisare kinini, ndetse haberaga imyidagaduro hose harashwe. Sokoyi noneho yaje, Sokoyi niyo ije gukiza impaka, yamanutse. Ejo bundi hari drone niyo yari ihari. Uyu munsi rero haje Sokoyi niyo yaje kurangiza feri hariya muri Rumangabo. Sokoyi yaje bwira amasaa 2:05, yarashe ahantu nk'atatu hose, yaharashe mu buryo bukomeye cyane, kandi yangije ibikorwa bya hariya Rumangabo bikoreramo M23, ndetse bakavuga ko hari n'ibintu byinshi byangiritse. Hari ububiko bw'imbunda, hari ububiko ntabwo bari bazi ko ari bugaruke, ariko bongeye kuza. Noneho bazanye Sokoyi niyo yarashe hariya Rumangabo. Sokoyi niyo yaje gukora ibintu nk'ibyo hariya Rumangabo. Amakuru atugeraho rero nuko abari mu bice bya hariya Masisi babirimo batugeza amakuru tugira kuko urugamba ruhinamiranye, bari gushaka kwinjira mu buryo budasubirwaho no gufata Rubaya ngo no kuvuga ngo Rubaya centre bayigezemo, ndetse ni ukuvuga ngo bayirimo mu birometero bikeya. Niho hari ingabo nako muri metero nke, ikilometero kimwe niho hari ingabo za M23, nazo zigumya zipambana zihangana. Ariko naniyo Kinigi yo yamaze kuba tombe, yavuyemo, nta defense yindi gikaze ya M23 igihari, kuko bamaze kuyikura muri Kinigi. Andi makuru atugeraho nyine hakanya nuko amakuru atugeraho Runingu, hari kuri ingabo nyinshi cyane n'ibikoresho, ndetse abandi bo bageze kuri foro y'urugamba hariya muri Kamanyura. Mushaka abantu mubabaze foro y'urugamba Kamanyura, amaso ku maso barimo bararebana. Ariko Runingu ho niho hari ibikoresho bishobora bifasha kugenda byataka hariya Kamanyura, kuko abasirikare benshi cyane hariya muri Pede Ruzizi bamaze kuba bahari, bari standby guhondagurana na M23 bidasubirwa inyuma. Kandi abajenerali bahaye nk'amasezerano ati ikiguzi ko tuzatanga ni ubuzima bw'abana bacu, ni ubuzima bw'imiryango yacu, tuzemera dupfe, ariko ko kugira ngo hasigare n'agapande kangana gutya kigumuye cyakavuye kuri Kongo ntibishoboka. Habe na santimetero imwe ishobora kuzava ku buriya butaka, tuzemera tuhashirire. Ubwo rero amakuru yihuta cyane, nimba ugeze aho bwa mbere kuri Cukumbura kuri TV, cyangwa ugeze ku kiganiro bwa mbere, kanda like, vuga ati mu by'ukuri Pabitangaza courage. Noneho nugera nimba uri umushyitsi ubonye ikiganiro bwa mbere, kanda subscribe. Nimba uri ufite umutima mwiza ko Cukumbura kuri TV yagira ibyiza yageraho, yagira abasabo benshi, yamenyekana, washaringa
washaringa mu mbuga mu mashuti bawe ukazamura Cukumbura Ukuri TV, kuko niyo yonyine uzasangaho amakuru yizewe kandi atomoye. Rero ubucukumbuzi ngifite magingo aya, nagiye muri biro mu buryo bwanjye bw'inani bwo guhamagara, njya mu biro ya Bahati, bambye ko batamubonye, mbaza abandi bantu bari hariya, Bahati ntari kugaragara magingo aya. Ko ejo nababwiye kuko mu bucukumbuzi bwanjye General Makenga atakiba muri Goma, nubwo ejo bundi ngo hari inama ntiyaje mu nama. Murabizi ko Makenga yari kuza mu nama, ariko Makenga asigaye yiryamiye muri Nairobi. Makenga yibereye muri Nairobi, ni hari gupangira urugamba magingo yanga. Ikindi gihugu ntaramenya Nanga yaba arimo, sindamenya ahantu Nanga ashobora kuba nawe yiryamiye, ariko Makenga we urugamba ari kurupangira Nairobi. Niho turi gupangirwa, ntihabaye nimba ari ukuruhuka, nimba ari uguhunga, ko amakuru kenshi nuko adashaka kugaragara mu mujyi wa Goma. Ibyo banzo byumve. Ariko Nanga nawe amakundi gutohoza ashobora kuba atari ku butaka bwa Goma. Uyu bita Nanga, umuyobozi wa FCM 23 mu buryo bwa politike, uyu nguyu Nanga. Ariko amakuru mfite neza nyirizina nuko General Makenga ntakiri ku butaka bwa Goma, ahubwo ari muri Nairobi, niho ari hayobowe na Ruto, niho ari hariya muri mujyi. Hari hoteli nziza cyane yicayemo aratuje, ahamaze iminsi. Niyo mpamvu tukimubona ku kiba cy'imirwano agaragara, kuko bafite amakuru ko drone ho bazaba bari hose, haba ari mu baturage, haba ari mu nama, haba ari mu biki, drone izare kuri komplato. Nanga na Makenga bamaze gusa nkaho amahanga abakuraho amaboko. Nanga na Makenga wamurasira mu nzira, wamurasira mu muhanda, wamurasira mu baturage, Nanga we kubera yanze kubahiriza amasezerano bagiye bagirana hagati yabo Gisegeti n'amasezerano yo gushyira intwaro hasi. Nanga arabyanze na Makenga, bo nabyita ngo abasniper babashyizeho imbunda. Bo ku ikubitiro rya mbere Nanga na Makenga ni ukuvuga ngo nibo basa nkaho baze gukemura ikibazo cy'iyi ndwano, kuko abazungu bavuye turabona nimwe mwatangije indwano. Iyi ndwano rero nimwe mushobora kuyiheza. Ariko Nanga Makenga babwira abasirikare babo bati ntimusubire inyuma, nimusubira inyuma mwiropure mujya mu rundi rugamba, ntimuzigere mureka kurwana. Ni ukuvuga ngo bo bemeye indwano itemewe n'imiryango mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo ni indwano isa nkaho ari iyo kwiheba, kuko amahanga icyo yabasabye murabizi, UN, G8, G7, Ububirigi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani, hose babwiye ati nimushyire intwaro hasi, muvuge ibibazo byanyu, nta mirwano ihari. Ariko magingo ngaya ntabwo Nanga na Makenga bigeze bemeranywa ku kiriya kintu. Umwe ni politiki, undi ni generale w'igisirikare cya M23. Bisobanura ngo umwayoboye mu buryo bwa politiki, unayoboye niwe mugaba mukuru, nabita umwe ni president, undi ni umugaba mukuru w'ingabo za M23 AFC. Aha rero andi makuru avuga ko buriya ku mirwano abasirikare benshi basa nkaho basubiye inyuma, bajya gufungira Mushaki. Abasirikare benshi bahafungiye. Noneho cya gihe bari bake, ariko ubu noneho niho bagiye gukotera kugira ngo barebe ko umujyi wa Goma udashobora guhita umanukirwamo. Abandi bagiye gufungira hariya kuri za parike za Birunga, za Nyiragongo, bagiye gufa ku buryo umujyi bawudanangira, kuko hejuru hari aho byatangiye kugorana kubera kiriya kinombe cya Rubaya bisa nkaho cyapatanywe, cyatewe babyize neza. Rero bakavuga ko ubu impamvu bagiye gutera Kamanyura nuko abasirikare benshi ba M23
bakiza amaso ku kiriya kinombe, barashaka batere Kamanyura vuba vuba, noneho barebe nimba ifite abasirikare bahagije bashobora kurwana muri Bukavu ndetse na Kamanyura na Goma. Rero baje gutera biriya bice, ejo nabwo ati biriya bice bya Goma bigomba guterwa. Ninaye babwiye ko hagati ya Goma na Bukavu igiterwa mbere n'iki, ubundi Goma bisa nkaho Goma yatewe, kuko biriya bice byari ibice bifite umutekano uhamye, ariko abaturage bose hari abagiye mu ruhande rwa M23, hari abagiye mu rwa FARDC, bisa nkaho rero Goma yo yasumbirijwe cyane kurusha Bukavu. Bukavu nubwo Bukavu isa nkaho imihanda isohokamo itari kugenda neza, kuko nabwiye ko abasirikare benshi b'Abazalendo benshi b'Abarundi Aparakomando bamanutse hariya. Ni ukuvuga ngo hariya ibintu bikomeje kuba bibi cyane hano ku kibuga cy'imirwano. Kamanyura rero naye babwite na Kamanyura ibikoresho Runingu, hariya hagiye kuba ikintu bita isibaniro, kandi umujyi wa Goma wo murumva amakuru ko wamaze kuzengurukwa. Umujyi wa Goma wo nta cyizere cy'uko M23 ishobora, kandi nitsindwa hariya mu biriya bice birayatsinzwemo, none gatsindwa na Mushaki, irahita mubura higiye biramira nka mbere, kuko ishobora kubura inzira yo kunyuramo hari mu ziranche za Bunagana, ishobora kubura inzira rero, kandi buzi inzira bishobora kugwana, kuko amakundi kuyumva ngo hari n'abasirikare na Wazalendo bari gushaka gufunga umupaka wa Bunagana no bashaka bahundaguraniramo hari indani, ku buryo abara ko cyagihe bagiye za Bunagana bazamuka mu birunga, ibintu nk'ibyo none bashaka ko bahundaguraniramo hariya muri Goma, noneho bose bagahinduka imisuru. Izo mbunda bakazireba, bakareba izo mbaraga zose bagashirira mwaho, noneho ku buryo Wazalendo ashaka ko amarimbi aba menshi, ko na M23 nayo amarimbi bahambe hamwe, bahambe 20 nabo bahambe 20, kuko ngo banze ko bazakomeza bakora santrase bagaruka tena bagumya kurwana. Barashaka ko rero iriya Goma ihinduka nk'irimbi ryabo, niyo solution. Abarwanyi ntibatinya gupfa, ntari gutinya, bo baje biyemeje kuvuga ati ubundi dusa nabi, nta mafaranga, nta mushara, turi mu mashyamba, nta byo kurya. Bo biyemeje kuza kwiyahura kuri M23, kuko urabona ahantu Wazalendo ibiri nta migi minini, nta Wazalendo nta n'ukuntu hari kinarwanira. Wazalendo ibiri mu ishyamba ibabaye, none rero ngo buriya mu Mutayomba agiye kubahagurutsa ababwiye ko mugiye kwiyahura ho kugwa mu gihuru, muribwa n'inkongoro n'ibiki, nimugende mubwe mu mujyi, abanyamujyi bazabashyingura. Abaturage rero munye ko Mutayomba burya hagurutse hariya, ni ukuvuga ngo aho muzajya mubona hose M23 yarasa, ariko no kwiyahura bwe M23 yagirasa 5 na irase 10, kuko umuntu wiyahura ntabwo abafite. Kandi ikindi nabye ko hari agatabi baba bakuruye. Rero ni ukuvuga ngo hariya Mutayomba yagiye ababwiye ko ni tayari Yakutumba we yamaze gufata, yari mu nama Yakutumba, umuyobozi mukuru wa Wazalendo mu buryo bwa gisirikare, niwe mukuru muri Kongo. Umuyobozi mukuru wa Wazalendo niwe Yakutumba, yamaze gufata abasirikare bose ba Wazalendo bose, abapakira amakamyo, abantu babonye amakamyo abajyana kuri front y'urugamba, bose abatekera Runingu, bose batekera Kamanyura, bose batekera mu bice bikikije Kamanyura byose, kugira ngo bajye guhangana n'ingabo za M23 hariya muri Kamanyura. Kamanyura rero kandi mu gitondo nababwiye ya hejuru. Ikindi kandi M23 nayo ifite uburuho bwo gutakaza Rubaya, bisa nkaho Rubaya nayo bisa nkaho byamaze kurangira, no kwivugaho bisa nkaho Rubaya yamaze kujya amaboko ya FARDC, kuko uburinzi buhari, imbunda ziri gukoreshwa, ibiri kwangizwa,
kandi basabye ko Wazalendo yasabye ko bajya bihuta gufurapa vuba vuba ibirindiro bya M23. Niyo byo basabye mu nama, bavuga ko indege ziba standby igihe bari kwatakana bajye bihuta vuba bafurape mu bice M23 birimo. Nibyo nivuga ngo frappe zo mu kirere, mbese za drone, kajugujugu, sokoyi byamaze kuba biri nk'amavuta, kandi igihe cyose bazaba batakiranye hazaba hariho ibyo guturika mu kirere. Nibyo bameranyijwe muri iyo nama. M23 rero kwiyunga na FARDC byaranze, kureba uko bakemura ibibazo byaranze. FARDC ibyo bayisabye sinzi niba nawe wabyemera. M23 avuye ati kwebwe rero turasaba ko muturekera Kivu. Sinzi niba wabyemera, akumandi wabakira amoko arenga 480 yose aho ngaho muri Kongo. Indimi byagorana cyane, ahubwo byaba byiza habaye kuvuga ati kwebwe turashaka gucungirwa umutekano uhamye, ku buryo na UN n'amahanga azakareba nimba bavuga uri mu Kinyarwanda bacungiye umutekano kabisa uhagije, ku buryo nta Wazalendo uri buze kubahungabanya. Aya makuru rero nuko nagahoraho, nuko imirwano ikomeje kurimbana hano ku kibuga cy'imirwano. Kanda like nimbuga z'ibiganiro cyacu, subscribe byaba byiza, ukanasharinga ibiganiro byacu. Nagahoraho, bye bye.